Zinaweza kuamua wao. Haya kufikiri. Bishop, nakwege kushe ari kukumbuye ntabwo muramenye ko kimubona imana imumisha siravuga ko bishop sawa bino yewe sura umuntu mwegeranye umubwira ijambo
kirisi kandi iyo ufite kirisi umubwira ukaba ariko umuntu atazafite kirisi umubwira ukaba kandi kwa Yesu Sina
Amen. Amen. Sipata semanina. Ole, tunataka kwa
Thank you.